Mına Taygaranın atı tartıldı. Assalamu alaikum asıyçiler. Amansızlar mı? Çağılıp жүрген atı tartıp malumatın bereyim. Handa emese videonu толық көріңіздер. Şunday bir at izlegендерге таратып өтіңіздер. Табросы екен, а? Садик, ассаламу алейкум. Бүгін атты сынына қойып табыз, маlumatın берелі. Аттың жашы 2 асай. Аха. Бойы şu 65-ке барып қалса ерек. 60-ның үстіде 63-65. Аха. Жазға 3 асый болады. Ұлаққа шалып жүрген. Салып көріп алса болады, қайыр болса. Болу. Таштаған ашық sorunları var mı? Бар, таштаған sorunları var. Tegi oyunca özüdünle kırgızçılığı? Kırgızcılık açıdan. Açıdan. Bası kança Sadik? Bağasım şu 450 doğdu. 450. Жақшыкен, мен жақыннан да тартайын. Номерді айтасың, плюс 996 558 558 70 70 82. 70 70 82. Болды түсіне тұр. Мына жақыннан тартайын. Өзінің результаттары жақсы екен. Мен ұлақтарында қошып қойман, чабып көріп алсаңыздар дағы болады екен. Бүгін дағы Тайгарада ұланын ұлақ олта чабылады. Бірақ бойлу екен. Жазғы час едедің не? Уызда чоң екен. Азусы тиші, азусын көрсеткені тіштерін дағы көріп алсаңдар. Көзі. Арчақтары болды. Мынау жақ қайда туралы. Шынды түз айдері. Болды қайтар. Жарайтыным қайтар. Қақ жүр, алыс кетпе бірақ. Бері қайт. Қайта бер болды. Қақта қош ерден. Болды жарайт. Тайгарада. Болды жарайтын. Ушыл жер жақсы топ болды. Çay kaçtı şu жерде қиыла. Şamil aka mı? Ақбозат капшонда. $20.000 сом ақы sorun екен. Мынау кім арген бі? Қарыбек болғаны боласы емес пе? Балта шекенің жанынан шығып отыр шыл торпық. Şu Қарыбек балуанның баласы шағым, ошоға шығып отыр. Жоқ, алмас екен. Ақырғы сорын. Мұны шул жампаздап Жермекке шықты бір болса. Жермек бір Бақтияр ғой. Бақтияр екен. Бақтиярға шықты. Қымбат жетелері. Оңдошты. Бақтияр ашылып кетті. Атты Жермек. Ақыры. Тоспа. Бүгін қаладан ұлақта ақырғы 20.000 сомға салған. Aslan. Kuşumuz ömürlü olsun, baktı olsun, atan neslinden olsun, el cürtmenen olsun. Her daim olmak yaşayıp oynayıp gülüp yürüyoruz. Amin. Biz güvenler, sıcaklıklar. Alakan şeyler, akçan götür. Akbatanı verip kalayla. Ben karşı terekten bolam. Sorun için gelmedim. Uşuvala jakşınakay niyette. Havalarımız baldarına tövbe etkinden jakşı manayda ötközöyle. Buna hazır alыс kıcılıktan gelgen lok kattık mı dedi. Bizim arazda başka öğrenin baldarı var. Balmanlar geldi. Oşlarını göreceğim ıntımaktı. Sonun kılıp ötközöyle. Şu pataduaların vardı kabul olsun. Amin Allah. Amin. Amin. Buna kurstan buna bugün jakşı niyet menen ulak berem dep жүрделер. Buna Allah'ın bugün günü buyurgan eken, nasip kılgan eken buna jakşı ulaktardı verip atat. Büyüzden Karaköz Akgöz'ün bari gelişti. Bugünkü ulağı tünçössün. Üy için menen, atenen menen, baktılığı yaşa. Kızdıvan olsun de. Allah kabul kılgan olsun. Oşo uğuldarının arasından, arkasından
Allah Teala'm kız bergenge niyet kılsın. Ul bergenge kız dele beret. Acabalar ağzın bergender emi sizler kaverinizdir. Kızıl hakkı ben aldım ben patron. Siz toy verirsiniz gerek. 50.500 dolar kalsaksınız. Toy verirsiniz yazık. Sıra yekon topsunlar. Ya patan ver böyle. Patlamış patı. Sor dalgadan git. Patan ver işte. Ne kuyda? Kızıl karnına besliyor. Kuyda sen be. Dedeyiz ha. Kızlı oğul dedi. Kızlı oğul. Kızlı oğul. Kızlar yok. Eki kızlı oğul. Dedeyiz ha. Ulağa tüça arıyorsun. Vakileydat. Şimdi da geldi lak. Şimdi da. Aftandın gel aftandın. Aftandın. Ulak gitti. Kollar var mı? Atayım çiçekten gelişmeyen tam. Aftan. Sen ver dostum.